Yesu nashimwe, Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndabazaniye inkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yatwaye inda nyuma yo kubyara akagira ibibazo. Icyo nshaka kubwira abakobwa bakiri batoya nukuri nibagira iki, nibumvire ba nyina, bumve impanuro babahanura, muri rusange bumvire ababyeyi babo. Bana muri ko muranyumviriza, nimwumvire ababyeyi banyu, impanuro babahereza nukuri ntimuzange. Namwe babyeyi mugerageze guhanura abana banyu kugira ngo nihagira ikintu kiba mu nyuma aribo baciteye kandi mwari mwabahanuye, ntibaze bavuge ngo ntimwabibabwiye. Inkuru uyu munsi ndabazaniye niyo umwana w'umukobwa yahangayitse. Nkabasaba umuntu wari we wese ari butangire ino video nukuri ni muyirangize kugira ngo muronke n'ibyo mwereka abana banyu b'abakobwa. Ino video muyisangize n'abandi. Hariho umwana w'umukobwa, uwo mwana akaba yari afite umukunzi gwihishwa. Uwo mwana akaba yari afite imyaka 14. Yaragenda ku ishure agataha atinze. Ababyeyi biwe bamubaza akavuga ngo mwarimu yabahaye ibintu byinshi, niyo mpamvu yaje atinze. Naho ubundi yari yibereye kumwe n'uwo muntu bari bakundanye mu mpisho. Uwo mwana w'umukobwa akaza asohoka agenda, ababyeyi batazi iyo agiye. Aguma akora ibyo afite umukunzi batabizi. Harageze igihe ababyeyi bamenya ko uwo mwana afite umukunzi. Baramuhamagara, baramwicarika, baramuhanura. Ababyeyi baramuhanura, baramubwira ingaruka azogira cyangwa se azagira. Baramubwira ko akiri mutoya, imyaka yiwe ntago imwemerera kugira uwo bakundana. Umwana arabemerera ariko ku munwa gusa. Hanyuma ababyeyi bagira ngo barahebanye, naho uwo mwana aguma akundana n'uwo muhungu. Harageze igihe umuhungu arapanga imigambi wo kwigwaza akaremba. Hanyuma arahamagara umukobwa agende kumusura mu rugo. Umuhungu arigwaza aja mu cyumba ariryamika, naho ubwo afite umugambi mubi k'uwo mukobwa. Maze umuhungu arahamagara uwo mukobwa ngo agende kumusura. Wa mukobwa arihisha, arirukanga, kubera ko ababyeyi ntago bari bazi ko agikundanye n'uwo muhungu.
uwo mukobwa agiye ageze mu rugo rw'uwo muhungu arakomanga. Umuhungu aba yamwumvishije maze aramubwira ngo niyinjire. Arinjira, umuhungu aramubwira ati nuze mu cyumba niyo ndi niyo ngwariye. Wa mukobwa aragenda mu cyumba aho umuhungu agwariye. Uwo muhungu n'uwo mukobwa bari bakundanye. Maze umuhungu aratangira gutereta uwo mukobwa. Aramwemera ko bazabana. Aramwemera ko azamufata neza. Aramwemera ko azamubera umugabo mwiza. Kandi aramwemera ko katandatwara. Kandi amwemera ko atanamubabaza. Hanyuma umukobwa amaze kumva ko azamutora, aremera bararyamana. Umukobwa arataha mu rugo. Hashize iminsi umwana ararwara. Ababyeyi biwe barabura iby'umwana wabo agwaye. Maze bafata imigambi yo kumutwara kwa muganga. Bamaze kumutwara kwa muganga, dogiteri arakora uburyo bwo bwose ashoboye. Aramufata ibipimo. Amaze kumufata ibipimo, inyishu ziraza. Baragenda baganira n'ababyeyi. N'uwo mwana yumva. Dogiteri abwira ababyeyi ati umwana wanyu arafite inda. Ababyeyi birabatangaza kubera ko ntago bari bazi ko agikundanye afite uwo bakundanye. Bari bazi ko yamuhebye, ariko byarabatangaje. Ntago bari bazi umuntu yamuteye iyo nda. Ababyeyi b'uwo mukobwa ntago bamututse aho ngaho kwa muganga, ahubwo bararindiriye barataha. Urumva icyo yaragwaye uwo mwana cyari kibonetse. Baragenda bashitse mu rugo. Umwana kandi sinzi ukuntu yinyabije, arirukanga. Agenda kureba wa muhungu kugira ngo amubwire ko byagenze. Aragenda ashitse kuri wa muhungu aseka. Aramubwira ati ndafite inda. Umuhungu abyumvishije arababara. Aramubwira ati iyo nda ni nda yiguteye. Hanyuma uwo mukobwa avuga ati ni wewe. Umuhungu avuga ati ureke kumbeshera, kuko ngiye ntago najyamana n'agakobwa k'imyaka 14. Mbese wewe nagutwara hehe? Nakugira umugore gute kandi ukiri mutoya? Aramwirukana, aramutukagura. Aravuga ati iyo nda ntago ari iyanjye. Maze aranamwihaniza. Aramubwira ati nihagira uwo bibwira ko iyo nda ari iyanjye, njyewe ubwanjye nzakunigura, nzakwica. Uwo mukobwa arababara. Yibuka utugambo yamubwiye. Umukobwa arababara. Wa muhungu acarapanga imipango yo kugira iki, yo gutoroka, kugira ngo ntibamufunge. Yaciye atoroka aragenda. Wa mukobwa arataha mu rugo. Ashitse mu rugo asanga ababyeyi biwe bamurindiriye. Baramubaza ati ninde yaguteye iyo nda? Uwo mwana aranka kubivuga. Maze baramukankamira, baramukarira ati tubwire ninde yaguteye iyo nda? Uwo mwana abonye ko bamurembeje bashaka kumukubita, arabivuga. Avuga ko igihe ababyeyi biwe bamuhanuye
akemera. Burya ntabwo yari yabyemeye, yagumye akundana n'uwo muhungu rwihishwa. Ati rero uwo muhungu niwe nyeninda. Ba babyeyi biwe babyumvishe barababara, bababazwa nuko uwo mwana atumvishije, uwo mwana atabumviye. Bava aho ngaho n'umujinya, bagenda gushaka uwo muhungu. Bagiye bashika aho yaba, basanga yaragiye kera. Bari bagiye kumufata ngo bamufunge, kuko yateye inda umwana w'imyaka 14. Maze baramubura, basubira mu rugo bababaye. Barareba kurera iyo nda y'uwo mwana, birabababaza. Uwo mwana baramurera, bamurerana n'inda. Inda irakura igera amezi 9. Maze aragenda kubyara. Umwana ntibamukoze, ntibamubaze, baramuvyaje neza, arabyara, arataha. Hashize igihe gito, umwana atangira kugwara, bivanye nuko imyaka yiwe yari mikeya, kandi ntago bamuteruyemo umwana, ubwo yabyaye neza, ariko hari byononekaye muri we. Umwana atangira kunuka, atangira kuzana ibizi binuka. Umwana w'imyaka 14. Ababyeyi bareba uwo mwana wiwe, bareba uwo mwana wabo, birabashobera. Bareba urwo ruhinja, birabashobera. Umwana aracafite imyaka 14. Uruhinja ngo ruriya, birabayobera. Barabura uko abigenza. Umwana ntabwo yari bwakure ubwo yatwara inda. Umwana aragogwa akiri mutoya. Umwana aragogwa akiri mutoya, ababyeyi barahangayika, bivanye nuko uwo mwana yanse kumvira ababyeyi, ahura n'ibyo bibazo. Ababyeyi bafata umwanzuro wo kurera uwo mwana, maze baca barera n'uwo mwana wundi. Bene data, uwamuteye inda yarigiriye, umwana aragira ibibazo. Bene data, nshuti z'umusaraba, bakobwa mukiri batoya, nimwumvirize, nimwumve impanuro z'ababyeyi banyu, nimwumve impanuro z'ababyeyi banyu babahereza, nimwumve impanuro z'ababyeyi banyu babahereza. Ababyeyi b'uwo mwana bamuwe kurera uwo mwana n'uruhinja rwiwe n'umunuko wiwe. Aho yagenda hose uwo mwana barigirayo kubera umunuko wiwe. Yaciye atangira kuzana ibizi binuka bimuvuye imbere. Umwana akibindisha ibintu. Umwana w'imyaka 14, umwana w'imyaka 14. Bene data, umwana w'imyaka 14 atangira kuza agenda yibinze. Abantu baramuhunga kubera yanuka. Bakobwa nimwubahe ababyeyi banyu. Impanuro babahereza muze muzumva, muzikurikize, kuko nutazikurikiza mukobwa uzagira ibibazo. Abo bahunga abo ngabo ariko barakubeshya, ntago ari basaza bawe,
n'abashaka kukononera ubuzima. Wari kuzavamo ikintu gikomeye, ariko bakagutera inda bakakwica nabi, ubuzima bwawe ukabucira hagati, ukagira ubuzima bubi, kandi wari kuzavamo ikintu gikomeye. Nimwumvire ababyeyi banyu. Iyo niyo nkuru y'uwo mwana w'imyaka 14. Ndizera neza ko muri bwige kandi mufate. Yesu nabaha umugisha.